voin hi September ni som pasari sang ni som ni pakhat zirtop ni ania khodang hoi lovin Myanmar lam hoi le phodila report thin khata lan danin kumin February ni khata sipai ten Burma rama thuneina anpong lak nu khan sipai le police nge mozatin an hna ban sanin mipui sarkar du tu telama antanga tunthleng hian sipai sang khat zanga vel le police zanga vel in sarkara an ni na chukal sanin Myanmar rama mipui sarkar na aum the nan an be mek an tia heng mi te hi the people's embrace an tia mipui lam tang mipui lam von tu te ti na ani mai ome September ni Sharia National Unity Government ten sipai sarkar dongna an pon nu khan sipai le police an hna kalsana mipui lam von ta hi an pun bel zela ama ain an pung chak jok an tibok Myanmar Military Council hnuaia hian tat madol nuai thum atanga nuai thum le singa vel oma soi ania enge mozatin mipui lam zom ma se sipai hi an la tam tok viau ani tat madol chungchang hi a hran pa soi tham tak zet ania arem tak le kan la chui chiang tura ngaila tunruma chuan kan soi chin hi voin news khu honnan mangila thamai ome sipai ten Myanmar rama thuneina an pong lak nu khan Myanmar ram tlo thin khwal zin an kiam hal duak duaka ram chunga mi depo zin khothong an tlem hal roi roya tuna hian Burma ram kho pui thin ranguna hotel changkang tak tak te chu aruak hi ai huaya sipai thuneina tuar ber tu chu yangon hotel te hi an ni anti hialani chuwa chapa covid-19 tripui lo leng bok nen rangun khopuya hian hotel lian tham sarkar injiak lut chin hi zali somriat pathum man om man tia Myanmar tourism minister yangon officer director nio ai chuan tuna hian hotel zani somni panga zet chu hon ani to lo ti soi khovel ram danga po covid-19 tripui hi tourism in atuar veka ma se Thailand le Vietnam rama te chuan hotel le homestay manga eizong tu te hi sarkar in puin tuna hian vaccine la to ram dang mi te chu an ramazin an phal le to a Myanmar rama ero sarkar amu mal lova sipai ten an du dan hoi zong zong in rawan rela ma sawn na aum thei lova hotel manga eizong tu te eizon na atop tran mek ani military council hruai tu min ong lang chuan sipai officer sipai le an chung te chu an dinhmun alung oi tum turin a hriat tira a sarkar chu Myanmar ram sarkar diktak ram mangai tu ani ti soin mipui lama pakai lo turin a hriat tir thu Mizima news chuan atar lang heti lai hian san not region a theih township a chuan military council border guard force te chuan nati khua a mi te chu an huan ti chia in mipui ti thainan silai an kap ni in soi ani bok NUG chuan ni lai ni atang khan chin state a titain township a khain kan kho op tu te chuan an hna ban sanin mipui sarkar an zom ti an puanga ni lai ni le ni nga ni khan ram chung mun sang sang a sipai le police somthum pathumin mipui sarkar an zom ti an puang bok NUG chuan military junta te chuan ramdanga Myanmar embassy building chu hral an tum meka tuma in leilo tura hriat tirin atopa buaina an nei don ti in an volok ngala military council chu mipui te ai o tu an ni lo wangin Myanmar khole tuite ram le building te hral theina dan an nei lova military council hian an hral luya lo lei lui anomani chuan NUG sarkar in dan angin an chunga ma ala don ti an hriat tir bok ani nimin khan thanlin township a natsin teya east wat inza enkol tu kholal onluin chu kanin pinrota ka hlum ani a mita mutu te soidanin kum somruk le pani mi luin hi azing wak lai mi tu ti hriat lovin akapa sila hi voili voi nga vel lai apuaka akap tu atlan liam hnuah po luin hi ala chea damdo in pan pui ani hnuah athi anti Myanmar ram mobile internet operator Norway ram company Telenor chuan military council chuan an network a in biak na tengai thak theina khol an rama bun turin an hriat tir ti an soi Telenor Myanmar chuan hei hi kumin July thla a Myanmar rama an khol te hral an du thu an puan na chan kha ani an tia Myanmar rama an network mangtu mi maktadoi som pariat zet te in biak na hriat ruk theina khol bun chu Norway le khovel ram zong zong zom tur dan siam kalani ti an soi Telenor hian Myanmar an man ruwa zong zong hi Lebanon mi hausa in tel khom pol
M1 group ne na hral an tum mek ani kar le hian US Japan Australia le India te telna quadrilateral security dialogue Quad Leaders Summit chu Washington DC a nei tum ani a he hian soya hlo hle lain ninga ni September ni sawm paruk khan Australia United Kingdom le USA te chuan China ron lian zel lo do le turin defense le security lama in thurualin thohom na thuthlung an siam tarup mai heng ram pathum te hian he thohom na thuthlung hnuaia an hmalak na masaberatan Royal Australian Navy te man turin nuclear powered submarine siam tura thoho an rem ti a hetiang ani ta ka wang hian Australia in France company te ne na thok howa tui hnuai long siam an tum mek na chu ti top an di ta hala hetiang hmalak na hi Indo Pacific biala bo ruak tha awm theina tur ni in an soyani Australia hian kumsang ni le som paruk khan France company naval group nen in rem na siamin tui hnuai long som pani siam turin an in rema hei hi US dollar tluk le ding on samruk paruk z se na tur ania ma se AUKUS ti a an pol ming in vo ram pathum te in rem na a Royal Australian Navy te ta na tui hnuai long siam tum na aom ta ka wang hian an in rem na hi ti top ani ta ngalani French naval group hi Mumbai a MDLCP ata India ta na Scorpion class submarine paruk siam to tu te anni US UK le Australia ram te hian Indo Pacific region a international order hnuaia dan ken ko ani theina na hmala kan tum thu an soya China in Indo Pacific region a lal hrot atum na le voi tam dana bo chiat to na lo do le tura hmalak chu an tum lian ber ani UK Prime Minister Boris Johnson chuan AUKUS hi englai po aram in thian tha pathum an ni ti soya Indo Pacific region a ngai dan in ang kan nei tele kan mi puite hum him turin AUKUS hi atangkai hle don ani atia AUKUS hi Sipai abik takin Navy lama ram pathum te thoho na turani a Indo Pacific region a buaina sang chuak mek chin fel konga an thok ho don ni in asoibok heng ram pathum te hi Five Eyes Alliance a thok ho to in AUKUS mangin an thok ho na an tinghet zual zel ani bermaya UK le US hi kum samruk chung zet nuclear power mang thei tui hnuai long lo nei to an ya wangin an thiam na chu Royal Australian Navy te hian an mang tangkai ngal dona Australia tui hnuai long tur hi UK a mun nei BAE Systems Barrow a Rolls-Royce company in an siam don ani Bahzar kan puan to angin September ni song pali khan South Korea chuan nuclear power manga khalkal submarine hi a en china anei ve to ani kha khovela hetiang submarine hi nei thei ram pasari chi an lawma India hian pakhat anei to a India chuan tuna hian nuclear submarine mai pi lama attack submarine paruk nei turin rom hanna nei mekin Cabinet Committee on Security pompuina nga mekania India hian nuclear ral thuam keng thei attack submarine paruk nei atum mek hi cheng veibel che sing ko le sangruk man vel tura ngai ani America ram official te chuan AUKUS hi China lo do le tura din ani lo ti an soya ma se defense expert te chuan China lian zel tur dolet na atana intel khom ni nge in an ngai thung US in Afghanistan a chhuahsan hnuloka hetianga mala kan ewang hian US in Asia rama a policy thar ni nge ya ngai ania heti lai hian UK po in European Union a chhuahsana Asia Pacific region a inrol hi a chak hle ni in soi ania chuti lai chuan Australia po hian tun hnuaia China lo lian zel chu angai mo hle boka ti chuan heng ram pathum te hi AUKUS ti in anin thurwal tame kani anin remna hian thiam na sang in sil tona thoho chu an tum ani maya chuti lai chuan nuclear submarine chu thilpoi mo tak ni a ngai ania report thin khata chuan Australia ram submarine tur hi Adelaide South Australia siam ani don ti ania Australian Strategic Policy Institute Director of Defence Michael Subridge chuan nuclear submarine hi inven na thaber zinga mi ania athil ti theih hi anasa em a chu wangin Indo Pacific region a hian a nge tulani ati nuclear submarine kan ti hian nuclear ral thuam keng tur ti na ani kherlawa nuclear power manga long ti kal ti na ani tui hnuai long rawa achaka rilovin na chet kol thei wangin mel malam tan po mu mai theilo ania
tuna Australia tana nuclear submarine siam tur po hi nuclear power mang ni ma se nuclear ral thuma keng tel don lo ni in Australia ram Prime Minister Scott Morrison chuan a soi heti lai hian submarine chungchang an soi lai hian US President Joe Biden chuan Australia Prime Minister Scott Morrison a hming a theih ngila that fella down under atia internet lama antrol zuina sa hle China chuan AUKUS din ani chu a hel ngal hle a midang te ta na nok sak tura in thurual hi engram mai nan ti tura ni lo ti in Washington a Chinese embassy chuan thu chu asiam ngala abik takin Cold War hun lai thin lung le ngai tu na kha pai vek ngai to ani ati ani nimin khan Afghanistan Central Bank ka poisa a om tlem to wangin mi puite an mang hle ti kan soi to a hemi chungchang hi hria in Taliban te chuan nimin khan da Afghanistan Bank ka hian poisa $5 mak doi som pani le noi thumvel ba ka rangkachak engemaw zat an da lut anti poisa fai le gold te hi Afghanistan sarkar hluya official le sarkar intelligence hlui te ina an hmu chuani in Taliban te hian hetianga poisa le rangkachak te benka an da hian Islamic Emirates of Afghanistan ramtana anin pek zia le an sarkar chu sarkar langtlang ani zia alan tir thu an puang zuya Central Bank Governor ni Mek Mohammed Idris chuan an ram bank sang te chu tun ma zong aya en kol uluk ani to a ama ain na an thok tha a mi puite tan poisa da lu na him le rin tlak ani ti a soibok Idris chuan khovel hmun danga chuan bank te hian an sum nei zong zong za a som chu a poisa fain an kola adang zong chu sum don na an hmang thin ti soin Afghanistan a chuan a tlang puin bank te hian an sum nei za a som nga chu Afghani le foreign poisa in an kola chu wangin kan bank te hi an din hmun a tha hle a kan ram chung le ram danga kan bank kal thlanga sumdong tu te hi Afghanistan ram ma sawn zel nan an poimo ani atibok heti lai hian Afghanistan mi pui tamber chuan Taliban ten ro an rel hnu khan bank atangin an poisa lak chu an tum sup meka hemiti topnan hian Central Bank Governor hian hetiang thu hi a soi ni a ngai ani a August ni somni le pariat khan Central Bank chuan account pakhat atangin kar khata Afghan poisa sing ni US dollar zani bak lak chhuah thei ani lo thu lo puang dei to bok ani Bahzar channel lo thlir avangin kan lawm